A druga priča za danas podsjeća sve nas, a naročito mlađe generacije, na to koliko je važno da bar na neko vrijeme napustimo ulice, blokove i betonska dvorišta i vratimo se prirodi, odnosno sebi. Odred izviđača Njegoš kroz igru, edukaciju i druženje uči najmlađe o vrijednostima na koje smo pomalo danas i zaboravili. Djeca danas pate od nedostatka prirode. Ušuškani u neku virtuelnu udobnost, sve manje se igraju vani, u prirodi ili na igralištu. Djeci se malo nudi divlje i neobuzdane igre, ali i učenje i snalaženje u prirodnom okruženju. Odred izviđača Njegoš, koji postoji već 22 godine, na kreativan način pokušava djeci ponuditi djetinjstvo kakvo smo svi nekada imali. Razigrano, razdragano i u direktnom kontaktu s prirodom. S obzirom da sam Odred od 2000. godine, tad čak je bio tek neki začetak mobilnih telefona, nismo ih svi ni imali, pa smo se nekako drugačije okupljali, više smo voljeli da budemo u prirodi, sve ono što smo radili, sve što nam je bilo interesantno vani. To nam je sve i pružalo priliku da dosta i proputujemo, po Crnoj Gori, da proputujemo i po okolnim državama, da napravimo neka poznanstva i prijateljstva koja će trajati, koja još uvijek traju, a i trajaće, nadam se, još dugo. Tako da izviđači, tad kad sam ja počeo sa njima, su pružali mnogo više nego sad, jer imali ste tad to, imali ste prirodu i prihvatali ste kao takvu, dok danas imate mnogo drugih različitih stvari koje vas jednostavno hipnotišu i ostave vas u tom mjestu. Danas mi pokušavamo da djecu opet vratimo, jer definitivno pate od nedostatka prirode, a primijetili smo da pate i od nedostatka igre, koji je jedan veoma bitan faktor u učenju, iskustvenom učenju u periodu kad je čovjek dijete. Odred kao organizacija svog osnivanja se trudi da radi sa djecom i sa mladima, uvijek utičeći na njihov pravilan psihofizički razvoj, sve kroz aktivnosti koje se odvijaju u prirodu. Pokušavamo djecu da povratimo prirodi, jer danas razvitkom svih modernih tehnologija djeca su nekako skučena u ta četiri zida u tom virtualnom svijetu, često zaboravljajući i gubljajući osjećaj prema prirodi. Pokušavamo da ih izvučemo, da ih naučimo nekim vještinama i znanjima koja im omogućavaju višednevne boravke u prirodi, svakako poboljšavajući njihovo zdravlje. Odred teži prikupljanju novih članova, mladih osoba koji su voljni da s vremena na vrijeme napuste tmurni izgled betonskih zgrada, ulica i blokova i da zajedno kroz druženje i igru osjete bogatstva i duh prirode. Kroz razne aktivnosti njima je omogućeno ne samo da steknu nova i korisna znanja, već prvenstveno da se druže, putuju, ostvaruju nove kontakte, upoznaju nove sredine i razvijaju smisao za odgovornost i život u zajednici. Iskustvo mi govori da je neophodno da budemo u prirodi, jer postoji mnogo tih pozitivnih uticaja od strane prirode koji nam i razvijaju imunitet i razvijaju pravilan fizički razvoj, tako da sam boravak u prirodi omogućava ljudskom organizmu da bude mnogo izdržljiviji i na bilo kakve uticaje, na bilo kakva oboljenja. Djeca koja se drže pod staklenim zvonom često su i alergična na mnogo vrsta hrane, na polen, na apsolutno sve neke uticaje koji su van njihove sredine, tako da je neophodno da budu što više u prirodi. Nije bitno da li da budu sa izviđačima, bitno je samo što više prirode, što više šetnje, što više zdrave hrane. To je ono što naše iskustvo govori i znam da su sva djeca koja su u Odredu i koja su samo često u prirodi dosta i zdrava djeca. Vidi im se i po licu, vidi im se po boji, po raspoloženju i po svemu, naravno. Igra je nešto što je privlačno djeci i tako ih najviše i vučete u neku pozitivnu priču, a usput kroz tu igru da im i prenesete neka znanja. Djeci je uvijek interesantno ta neka nova okruženja u prirodi koja im otvaraju vidike, sve te vještine koje osvoje nevjerojatno zadovoljstvo osjećaju dok kad prenose to što su naučili praktično sprovedu. Tako da na svim tim kampovima na kojima vodimo, na izletima, djeca jednostavno se zaljube u izviđače, zaljube se u prirodu i tu smo odmah riješili veliku lepezu negativnih uticaja koje oni imaju preko dana. Igranje vani, u prirodi ili na igralištu, postiče dječju kreativnost i uči ih saradnje i sa drugom djecom. Igranje u prirodi tjera krv u obraze, zabavno je i pruža nezamjenjiva iskustva.
više vremena provodimo na kompjuterima i to nego što smo zaista u prirodi i to je nešto što treba da promijenimo kod omladine jer to dosta utiče na nas. Samim tim u odredu možete da naučite mnoge stvari kao što su kako da pomognemo nekim ljudima kojima je ta pomoć zaista potrebna. Ne samo da nam je dobro društvo, nego se bavimo i humanitarnim radom. Pomažemo lokalnoj zajednici, imali smo akcije čišćenja, samim tim što se bavimo humanitarnim radom i pomažemo socijalno ugroženim porodicama. Učimo kako da postavljamo recimo šatore, kako da se snađemo u prirodi ili ako smo je zagubimo negdje u šumi sami, kako da se snađemo i kako, na primjer, da prepoznamo biljke koje su otrovne ili kako da se spasimo u nekoj situaciji. Na izviđačima nas uče kako da se nalazimo u prirodi. Prva pomoć prije svega kad bi se našli u nekoj nezgodnoj situaciji, da se snađemo i da pomognemo ugroženoj osobi, prvenstveno iako smo mi ugroženi. Učimo izviđačke čvorove koje mogu pomoći u bilo kakvim situacijama. Naravno, što se tiče, učimo i tipove vatre, kako zapaliti vatru, kako otvoriti šator, prvenstveno položiti šator, kako u šumi da se snađemo ako smo sami. Organizujemo mnoge sastanke na kojima se bavimo o diskusiji kao šta ćemo da radimo u toku te nedelje i kojim organizacijama i akcijama ćemo da se bavimo. Većina ljudi za izvođače ima predrasude da kupe, čiste i tako sve u vezi smeća, ali u stvari uopšte nije tako. Mnogo zabave ima, mnogo toga ima da se nauči. Prvenstveno tu su i naše starešina i naša načelnica Jovana i Poka, koji su nas mnogo toga naučili, koji su prvenstveno sa mnom su, bukvalno ja sam porastao sa njima. Moram da kažem da je društvo odlično, da se niko ne izdvaja, ne pravimo razliku među nama i znači sve što mogu da kažem da je savršeno. Teško ih je privući prvi put, čim dođu oni na prvi sastanak, čim dođu na prvu aktivnost, vi ste ih kupili za jedan dug period, jer upoznaju se sa nekim stvarima koje su toliko jednostavne, toliko očigledne, njima bilo nedostupne i čim ih probaju, čim vide ti neke igre u prirodi, čim vide nešto da mogu da primine u prirodi, oni su jednostavno zaljubljeni i u izviđača i u prirodu, tako da nije ih teško animirati nakon što ih okupim. Odred broj nekih 70 članova, od tih 70 rekao bih da su 50 članova aktivni, onih 20 su oni koji se pojave, ne pojave, ali ja kažem 50 aktivnih članova različitih uzrasnih kategorija, počevši od 7 godina pa nadalje. Najstariji član odreda trenutno ima 35 godina, tako da imamo ovih koji su mlađi od 18 godina, nekih 40 njih koji su zainteresovani za sve aktivnosti odreda, kroz izviđački programa i sve one druge aktivnosti koje odred realizuje, a doprinose razvoj da lokalnih zajednica ili pojedinaca. Nisu izviđači oni koji kad pada kiša ili duva vetar bježe u nešto zatvoreno već i tad dosta svojih aktivnosti sprovodimo na polju, da li je to izlet, da li je marš, da li je bilo kakva akcija. Nekad sastanci diktiraju stvarno da budemo u zatvorenom okruženju, tad koristimo starešinski stan, odnosno moj stan je na raspolaganju za odred. Razmislite kada ste posljednji put bili u kontaktu s prirodom. Šume, livade, obale rijeka ili mora bolje su okruženje od bilo kojeg betonskog dvorišta ili sadržaja na internetu. Bilo je to sve od nas za vas. Vidimo se i narednog utorka u 20 sati i 30 minuta. Doviđenja.